Letter A daw, sabi ni Jessa and Victor. Jessa and Victor. Letter A. Hey, ano ba yan? Bonus. Bonus. May bonus round na. Letter E daw. Letter E. Ayan. Yan. Sabi ni Victor, letter D. Yes. Letter? Letter D. Letter D as in dog. Ay! Guys, Wala dalawa na lang. na lang. Letter T, sabi ni Jessa. Ay, guys! Dalawa na. Mag-set free na. Guys, galingan nyo guys! Dalawa na lang yung laban eh, guys! Oo, alangan walang manalo. May ilang letter pa kayo na kailangan mahulaan. Tatatlo na lang. Tama. Pag walang nakahula, may ipon po kaming prizes. Yan. Ay, sabi ni Miss Jason, letter M. Letter M. Oh my God! Ayun! Kinabahan ako doon kasi dalawa na lang yung balon natin. Muntik nang pumutok. Alin? Ang lobo. Okay. Wait lang guys ha, dalawa na lang yung balon ha. Kailangan tama. Galingan nyo. Sabi ni Carlo Aguilar, letter B. Letter B. Parang wala na. Carlo ha? Wala dyan. Paano walang B? Ay! Napakamalas. Carlo, nakaputok ka ng lobo. Di na kita babatiin. Sabi ng ating top fan na si Christine de Guzman Roy, letter L daw. Marnie! May letter L! Ayaw magpaputok ng lobo. Wait lang, may sumagot si Jenny Remo. Animal Planet daw. Yan. Animal Planet. Animal Planet. Ano yan? Famous brand? Ay, Letter oo. N. Tama, it's true. Oh, may nanalo na. Letter I. Oh. Letter P. Yay! Congratulations! Sino siya?